Nibyo mbasuza mbifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 4 ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi kukuboza umwaka wa 2025 kuri mwebwe nshuti bavandimwe banywanyi bakunzi batari mu kazi mudukurikirana mwerere ubice bigiye bitandukanye ibintu bisa nkaho bihinduye isura. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zaba zirimo zihindura ibintu mu bijyanye n'amasezerano bagomba guhuzurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munota wa nyuma ibitari kumvikanwaho n'impande zombi. Naho kandi imyanzuro igomba gusinwa hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyanzuro ikaba ngo yagiye hanze bitunguranye bimwe mu bitangazamakuru bimwe byo mu Bwongereza ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ibitangazamakuru bikomeye bikaba byabashe gutera imboni ibikubiye muri inyandiko igomba gushyikirizwa ibihugu byombi bigashyira umukono kuri amasezerano. Ubutasi bwabonye Perezida Evariste Ndayishimiye aganira mu muhezo na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarahugiye mu bandi banyapolitike bagiye batandukanye. Ku mirongo y'imbere ku rugamba imirwano yakomeje kuri munsi wa none, urugamba rukomeye cyane rumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, ibitero bikomeye cyane birimo byumvikanamo indege ndetse n'intwaro ziremereye kuri ubu bikaba bikomeje kugenda bijya mbere. Umuvugizi w'umutwe wa 23 kandi nanone akaba yashyize hanze itangazo ryashyizweho umukono na Benjamin Mbonimpa rigaragaza ko umutwe wa 23 wafashe ingamba bice birimo Bukavu hakurikijwe situation iri kwarangwa ndetse n'ibikorwa by'ubujura. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Hari n'andi makuru menshi cyane tugufitiye hano kuri izi mikoro, ari nayo mpamvu kandi nanone ngusaba kuza kujya mu by'ukuri kuri umuyoboro wacu ukareba mu by'ukuri link twagushyiriyeho ya Songa Mbere, ugakanda subscribe niba ukunda kandi ukaba ukunda gukurikirana amakuru y'ukuri ku bijyanye n'imirwano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Frontline. Tukaba tugiye kujya tuyakunyuriza kuri Songa Mbere hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse akaba ari no mu gihe wo gushyigikira Bosco Mutaramo cyane ndetse n'ibijyanye n'amakuru. Reka mpere ku bijyanye no kuba Leta zunze ubumwe za Amerika bari kuvugaho guhindura ibintu ku munota wa nyuma. Ibi byaba biri guterwa n'iki cyangwa se byaba biri guturuka kuki, mu gihe bivuga ko bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane ku masezerano agomba gusinwa hagati y'ibihugu byombi. Muri iki gitondo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahinduriye izina icyahoze ari Institute of Peace mu kubariza umuntu ukomeye cyane mu mateka y'igihugu kugeza kukumvikana. Ikaze kuri Donald Trump, Institute of Peace, ibyiza biri imbere. Iyi niyo nyandiko ku rubuga X ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu gutangaza ko kuva uyu munsi ikigo kigenga kimaze imyaka irenga 40 gihinduriwe izina kikitirwa Perezida Donald Trump. Kuki Trump ari buhurize Tshisekedi na Kagame muri nyubako aho kuba muri White House? Ibinyamakuru muri Amerika byatangaje ko ku nyubako y'iki kigo kiri mu ntera ya metero nkeya inyuma ya White House, ibiro bya Perezida wa Amerika Washington DC, ariho Donald Trump ari buhurize ba Perezida Paul Kagame y'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasinya amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara mu Burasirazuba bwa Kongo, mu gihe isi yose igihe cyose gishize Leta zunze ubumwe za Amerika zitagije amasezerano byari byarahiswemo ko ibi bizabera mu biro by'umukuru w'igihugu Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump muri White House. Abategetsi bo mu bihugu birimo Uburundi, Kenya, Angola, Togo, Qatar, Uganda n'ubumwe bwa Afurika batumiwe kwitabira uyu muhango nk'uko ibinyamakuru muri Leta zunze ubumwe za Amerika bibivuga. Icyakoze nubwo Leta zunze ubumwe za Amerika bivuga ko iyi nyubako igomba kwakirwa amakuru y'ibihugu byombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaje kwitabira ibi bikorwa byo gushyira amasezerano kuri izi nyandiko, nago haramenyekana impamvu, ndetse Leta zunze ubumwe za Amerika nago zigeze zitangaza impamvu baba bahinduye bakavana mu biro by'umukuru w'igihugu White House bagashyira muri iyi nyubako United States Institute of Peace yamaze kuba mu by'ukuri yakwakirwa nkaho ariho hagiye kuba hateranira cyangwa se haba mu by'ukuri isinwa ry'amasezerano. Ibi rero bikavuga ko bishobora kuba biri gukorwa mu rwego rwo kwirinda ko udukurura amajwi twaba twari twatezwe muri White House dushobora kuba twagera ku musaruro bikozwe n'ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru, ndetse ibi bikaba bivugwa ko mu by'ukuri ariyo mpamvu Leta zunze ubumwe za Amerika zaba zahisemo kubikora gutyo mu rwego rwo kuyobya uburari ndetse no kuyobya bamwe mu bari bamaze iminsi biteguye ko bazashyira ibikorwa by'ubutasi mu gihe Leta zunze ubumwe za Amerika bivugwa ko imaze iminsi ikurikiranwa kandi ku kandi n'ibihugu bikomeye bahanganye mu bijyanye n'iterambere ndetse no kuyobora isi.
Ibitangazamakuru bikomeye cyane n'ibyo mu Bwongereza biravuga ko byabonye inyandiko iza gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bamwe bafashe mu by'ukuri n'ibishobora gutera ubwoba cyangwa se bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri amasezerano agomba gusinywa, mu gihe inyandiko igomba gusinyirwa kuri amasezerano ndetse n'ibikubiyemo byaba bigiye hanze mbere gato y'igihe byari biteganyijwe cyangwa se mbere gato y'uko bishyirwaho umukono. Ngo ni raporo y'amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda tariki 4 ukwezi k'Ukuboza umwaka 2025, aho yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impande zasinye uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika y'u Rwanda, abatanga abanyamuzamahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Afurika Yunze Ubumwe, Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Bivugwa ko impamvu izi impande zose ziriho nk'izasinye ngo nta kindi kiza kubaho usibye kuza bashyiraho umukono gusa, ndetse nta bindi biza gutegurwa cyangwa se kwemprimwa. Bitunguranye rero ngo inyandiko yabagiye ku karubanda. Ngo intangiriro iyi raporo ngo yabishingiye ku masezerano agomba gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda agamije kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Impande zombi zikaba zemeye gushyira imbere inyungu z'abaturage, kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kubaka umubano uhamye ushingiye ku bufatanye n'icyizere. Amasinya akaba aje nyuma y'inama y'ubuhuza ku rwego rwo hejuru yateguwe na Amerika hashingiye ku makimbirane yaramaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri ni intego z'amasezerano zigera kuri 5: guhagarika intambara n'imitwe yose yitwaje intwaro, gukomeza umubano mwiza n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, gucunga no gukemura imitwe ihungabanya umutekano mu karere, gufasha abaturage basanzwe mu buryo bw'ubutabazi ndetse no gusubiza ubuzima mu buryo busanzwe, gushyiraho inzego z'igihe kirekire zishinzwe amahoro arambye. Hari ibyemejwe n'impande zombi, imyanzuro igera kuri 17 bivugwa ko yamaze kuba mu by'ukuri yashyirwa ku rutonde rw'ibigomba kwemeranywaho. Iyi akaba ari nayo simusiga. Icyambere, guhagarika imirwano ako kanya bitari selfie, guhagarika imirwano. Impande zombi ngo zikaba zigomba kwemera ko zihagaritse ibikorwa byose bya gisirikare no kureka imirwano hagati ya FARDC 23 n'izindi ngabo zifitanye isano nabyo. Ati guhagarika imirwano ako kanya, impande zombi zemeye guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare no kureka imirwano hagati ya FARDC 23 n'izindi ngabo zifitanye nazo. Kabiri, kutongera gushyigikira imitwe y'inyeshyamba. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeje kudatera cyangwa gutera inkunga imitwe irwanya ikindi gihugu. Gatatu, komite ihuriweho yo kugenzura amasezerano. Hemejwe ishingwa rya Joint Monitoring Committee cyangwa se GMC yigenga ifite inshingano zo kugenzura buri gikorwa cy'amasezerano. Icya kane ngo cyaba gikubiye kuri inyandiko yabonwe n'ibitangazamakuru, gufasha abasivili gusubira mu miryango. Ngo hemejwe gahunda yo gusubizaho uburenganzira bw'abaturage no kubafasha gusubira mu byabo. Impamvu turi kubisoma gutya nk'ibyabaye ni uko inyandiko iza gushyirwaho umukono gusa ndetse igahita ishyirwa ku karubanda, hanyuma byamara gukorwa gutyo nta kindi kiza gukurikiraho. Bivuze ko iba yashyizweho umukono yasomwa gutya, ariko kubwo kuba yabonywe n'ibitangazamakuru itarajya agaragara, niyo mpamvu turi kwivuga nk'iyabaye. Icya gatanu, gutangira gahunda y'ubufatanye ku mipaka. Ngo habayeho amasezerano yo koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa no kugabanya ibibazo by'umutekano ku mipaka. Gatandatu, inzego mpuzamahanga mu bugenzuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Umuryango w'Abibumbye bemeye kuba abahuza ndetse no kugenzura ishyirwa mu bikorwa. Karindwi, gukurikirana ibyaha by'intambara mu buryo butabogamye. Impande zombi zemeye ko ibyaha byakozwe mu mirwano bizacukumburwa n'urwego rw'igenga rudaheza. Icya munani ni ukugabanya gukusanya intwaro. Ngo haba hemejwe gahunda yo gukusanya intwaro n'abarwanyi mu turere twigaruriye twigiriyemo imirwano. Icyenda, guhangana no kugabanya ubushyamirane bw'ingabo. Ngo harashyirwaho ibiganiro bya gisirikare hagati ya FARDC na RDF byo kongera kubaka icyizere. Bivuze ko dukurikije ibikubiye muri inyandiko nyuma y'amasezerano ya Washington DC agomba kuba hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, bivuze ko inzego za gisirikare, igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakomeza gukora ubugenderanire buzaba bugamije gutsura umubano ndetse no kuganira ku byangiritse mu rwego rwo gusana ndetse no kureba yuko byazahurwa. 10, kuzahura ibikorwa remezo byangijwe mu mirwano. Ngo habateganyijwe ubufatanye ku mishinga yo kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi. 11, gushyiraho uburyo bwihariye bwo kurinda Goma ndetse na Bukavu. Ngo impande zombi zemeye ko imijyi yegereye umupaka igomba kurindwa mu buryo budaheza. Aha niho ruzingiye. 12, kwemera imiryango y'ubutabazi kugera hose. HCR, CCR n'izindi nka ONG zemerewe gukora nta kuzitirwa.
izi ngingo bigaragara ko zisa n'iz'ukuri cyangwa se n'izateguwe koko, kuko urebye n'ukuntu zikurikirana biragaragara ko mu by'ukuri byaba binagendeye ku makuru amaze iminsi avugwa. Nk'iyi ingingo ya 11 ivuga ngo gushyiraho uburyo bwihariye bwo kurinda Goma na Bukavu, uburyo ikurikirana n'ingingo ya 12 yo kwemerera imiryango y'ubutabazi kugera hose, kandi imaze iminsi bivugwa ko ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'ibice bigiye bitandukanye bigomba gufungurwa n'utwa 23 kugira ngo imiryango irimo Croix Rouge ndetse n'inka HCR ibashe kugeza bufasha burimo biribwa, imiti ndetse n'ibindi nkenerwa ku baturage cyangwa se abagenerwa bikorwa bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara. Tunyarukiye ku ngingo ya 13 ari gukemura impamvu z'ingenzi z'amakimbirane, ngo harateganyijwe ibiganiro birebana n'ubwenegihugu, ubuhake, ubw'uturere, amoko n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Hari ugucyura impunzi mu buryo bwemeranyijweho. Ibi ngo bisa n'ibyanamaze gutangira, kuko abitwa FDLR ndetse n'abakorana nabo hamwe n'abaturage bahunze muri uwo mugihongo bakaba bose bamaze iminsi bacyurwa, bigizwemo uruhare na Repubulika Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye ndetse n'u Rwanda. Ibi kandi ngo bigomba gukomeza, ndetse hakabaho gukorana hagati y'ibihugu byombi. Uruhare rw'abaturage mu kubaka amahoro. Harashyirwaho gahunda yo gutanga ijambo ku baturage n'imiryango itari ya leta, igihe ntarengwa cyishyirwa mu bikorwa. Ibi nabyo ngo bigomba kuba ku isonga, agomba gushyirwaho igihe kitazigera kirengwa, cyangwa se haganya hashyirwaho igihe cyateganyijwe kizajya kiba giteganyijwe kugira ngo igikorwa runaka kibe cyamaze kurangira. Amasoko y'amasezerano ashyirwa mu bikorwa mu byiciro by'iminsi 90, iby'amezi 3 ndetse n'umwaka. Bityo impande zombi no kuvuga u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'iminsi 90 cyangwa se amezi 3 cyangwa se igihe cy'umwaka bazajya bahitamo hakurikijwe kumvikana. Kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ngo byiyemeje kurwanya FDLR, Tabara Mayimayi ndetse n'abandi bafite ibikorwa bihungabanya ubusugire bw'akarere. Mu byavuzwe harimo kandi n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Hari inzira zisuzuma n'ibipimo byishyirwa mu bikorwa, bivuze ngo ahangaha imyanzuro izaba yamaze gufatwa cyangwa se kuboneka kuri buri ruhande. Komite ya GMC, iyi akaba ari Joint Monitoring yashyizweho. Mu by'ukuri iyi komite ngo izajya ikurikirana akantu ku kandi uburyo ibikorwa birimo bikorwa, ngo izajya ikora raporo buri mezi 3 ikayigeza ku mpande zombi ndetse n'abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa. Hazakorwa igenzura rishingiye ku guhagarika imirwano, hazakorwa igenzura rishingiye ku mitwe yitwaje intwaro yaciwe cyangwa yacitse intege, hazakorwa igenzura rishingiye ku kizere hagati y'ingabo, hazakorwa igenzura rishingiye ku mutekano ku mipaka, ndetse hanakorwa igenzura ry'imibereho y'abaturage basubijwe mu byabo. Aya n'amagenzura agiye gukorwa nyuma y'ibijyanye no kuba amasezerano yasinywe azaba yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Hari biteganyijwe n'amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi batanga inkunga cyangwa se bemeye gufasha muri urugendo bagomba gukurikirana ibijyanye n'ubutabera bwigenga, kubaka ndetse no gusana ibikorwa remezo bagatanga mu bufasha. Hari gutanga imfashanyo, gutoza inzego z'umutekano mu mucyo ndetse n'uburenganzira bwa muntu hakurikijwe kugira ngo impande zombi zifatikanye mu bikorwa byo gukumira twakongera kuzamuka cyangwa se kuzanzamuka imwe mu mitwe izajya iba yamaze gushyirwa hasi. Ku musozo ngo impande zombi zikaba zisinye amasezerano zemeje ko intego yazo ari guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo, kongera umubano mwiza, kurinda ubusugire bw'ibihugu byombi ndetse no kurengera abaturage. Aya akaba ari amasezerano n'urufunguzo rwo kongera amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no gushyira inzego z'igihe kirekire zo kubaka ubufatanye bw'amateka. Iyi ni inyandiko rero yabonwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera ku mugabane w'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bimwe mu bitangazamakuru bikaba bivuga ko ngo iyi nyandiko ariyo nyirizina ishobora kuba igomba gushyirwa mu mukono n'ibihugu byombi, ndetse ngo ikaba yatanzwe n'abantu ba hafi b'imbere mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayiha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibi kandi byagiye bikunda kubaho ubwo hari inyandiko zijya garagara zitarashyirwaho umukono. Gusa ibi hari impungenge yuko bishobora guteza ibibazo. Mu gihe Perezida Paul Kagame yarimo ahura na bamwe mu bagize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muhezo we yararimo ahura na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ndetse ngo ibyaganiriweho ntabwo byigeze bijya ahagaragara cyangwa se bimenyekana. Gusa amakuru akavuga ko ngo ibyaba byaganiriwe byose hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uburyo bw'ikurikirana
ndetse n'uburyo Burundi bugomba guhagararira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umufatanyabikorwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu isinywa ry'amasezerano. Abo bombi n'ubundi bitabiriye isinywa ry'amasezerano ya Washington DC, aho bitabiriye rero umuhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro nk'uko biteganyijwe rero kuri uyu munsi wa tariki enye z'ukwezi kwa 12 cyangwa se kukuboza umwaka 2025. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo cyangwa se byihariye. Ni ibiganiro aba bagabo bombi bagiranye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Presidence y'u Burundi Intare Rusaci House ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko Tshisekedi na Ndayishimiye baganiriye, gusa nigeze ivuga ibikubiye mu biganiro bagiranye. Abo bagabo bombi bagiranye ibiganiro byo mu muhezo mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi umutwe wa 23 n'ubundi ubashinja ngo ko baba bakora ibikorwa bitandukanye ndetse ngo ibitero bizabo bimaze iminsi byibasira atuye cyane n'abaturage. Gusa izi impande zombi n'ubundi zivuga ko ahubwo ibi bikorwa by'umutwe wa 23 ari byo byaba bibangamira mu by'ukuri byaba bibangamira abaturage ndetse bikagera no ku rwego rwo kubangamira ubuyobozi na guverinoma z'ibi bihugu. Kuri uyu munsi rero imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu duce tugiye tutandukanye akagaragaza ko Ruvungi ndetse na Kaziba wumvikanye umucucumo w'amasasu, naho kandi si ibyo gusa Kamanyura ni ibice bikomeje kugabwamo ibitero by'ibitwaro biremereye cyane birimo n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse n'imbunda zirimo sabasaba nk'uko birimo bivugwa muri biriya bice zirasa zikarasira kure. Naho kandi andi makuru ari kurusha kugenda amenyekana nibijyanye n'ubundi n'iterambere ry'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, aho makuru atugeraho aduhamiriza ko kugeza kuri ubu ngubu abitwa Wazalendo babashije gutera intambwe muri teritwari ya Kabare ku birometero 20 gusa bisigaye begera cyane rwose umujyi wa Bukavu mu gace ka Mudaka. Kuri munsi rero ngo bakaba barasanye ku buryo simusiga karundura karabutaka n'abagize itsinda cyangwa se umutwe wa 23 bari baherereye hano Mudaka, ubwo Wazalendo yari mu yegera imbere isatira iki gice cya Bukavu. Bivugwa ko kugeza kuri ubu ngubu ibyo igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kuvuga cyangwa se kiri kugenda kigarukaho ngo nuko mu by'ukuri abagize umutwe wa 23 wakomeje kongera ubufasha ndetse n'ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye, hakibazwa uburyo ki amasezerano azasinywa. Nyamara intambara hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko amasaha ari kugenda yicuma cyangwa se yihirika irimo irarushaho kugira ingufu ndetse n'ubukana. Ibi byose rero bigatera impungenge kugishobora kuza kuba mu masaha ari imbere mu gihe biza kuba bikomeje gutya. Ariko nubwo bimeze gutya bikavuga ko ari icyizere ndetse bitabaye ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Katari nibatabasha kugera ku masezerano y'amahoro, bakavuga ko ibitero igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo barimo bagaba kugeza kuri isa cyangwa se bakomeje kugenda bagaba mu bice bigiye bitandukanye, ngo byaba bisobanuye cyangwa se bisigura ko niharamuka habaye ko ibiganiro biza kunanirana, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraba yiteguye gutangiza urugamba rwaba rugamije kwimura ndetse no gutsinsura burundu abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23. Tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru naho reka turebe ko byifashe n'umudugudu wa Robe wakiriye ingo nyinshi zimwe zihunga imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 na Wazalendo. Imirwano iri kubera muri Masisi, ariko ndakubwira ko uyu mudugudu wahungiyemo izi ngo nyinshi z'abaturage uherereye muri Warikare. Ibibazo by'umutekano ubwo byari bikomeje kuba bibi mu turere twinshi two muri teritwari ya Masisi na Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, byatumye abo uguhungabana gukomeye cyane ndetse imirwano yayikomeje kugenda ifata ibice binini hagati ya 23 ndetse na Wazalendo. Kubwizo mpamvu mu turere twinshi twibasuwe n'ihoterwa cyangwa se n'imirwano, abaturage benshi bagaragaje ibikorwa byo kwimuka bahunga. Kuva kwa kabiri tariki 2 Ukuboza kugeza kuri wa 4 ingo nyinshi zimuwe zikaba zageze mu mudugudu cyangwa se muri village ya Robe ihana imbibi na groupement ya Ihana murenge cyangwa se muri secteri ya Wanayanga. Aba bantu rero bakaba bimuwe cyangwa se bakaba barimo bahunga baturuka hanini muri groupement ya Banyungu
mu gace ko muri teritwari ya Masisi, ndetse nanone abandi bakava muri groupement ya Rubereke muri teritwari ya Warikare bahunga imirwano irimo iba hagati ya 23 ndetse na Wazalendo. Vuga ko Wazalendo hari naho irimo ikorana n'ingabo za leta, nk'uko umuyobozi w'itsinda rya Ihana abivuga cyangwa se abitangaza ngo abantu bimuwe bakaba kugeza kuri isaha bahawe ubuhungiro mu mashuri, ari nabyo bangamiye integanyanyigiso z'amashuri, kubera yuko ngo aho aba baturage bacumbikiwe ibikorwa by'amashuri cyangwa se byo kwiga byahise bihagarara. Ubu rero bikavuga ko ubuyobozi gakondo burimo buhamagarira imiryango itabara imbabare gukora ibishoboka byose bagakurikirana ubuzima bw'abaturage bimuwe mu byabo mu rwego rwo kubagezaho ibiribwa byihutirwa ndetse n'ubufasha butari ibiribwa. Wabita Kitwana Nguru Serafi yongeraho ko nyuma yuko abimuwe bimukiye muri aka karere ke ibyago by'indwara ziterwa n'amazi make, amazi mabi ari byinshi, no kuvuga ibyago bituruka ku isuku nke ngo bishobora kuba byakwiyongera, ndetse n'umuyoboro ikwirakwiza amazi, kuko abaturage mu by'ukuri bari gukoresha amazi mu buryo bushobora guteza ingaruka zikomeye cyane. Kivu y'Amajyepfo, umunsi wa gatatu w'imirwano, no kuvuga uyu munsi tariki 24 wabaye undi munsi ukomeye cyane cyangwa se undi munsi udasanzwe. Ni imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bari gushyigikirwa na Wazalendo, ndetse bahanganye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Twinjiye ku munsi wa gatatu, Kaziba, Kamanyura ndetse ni muri Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko abaturage babo babitangaza ngo imirwano yabaye hagati y'impande zombi, ikaba yongeye gutangira kuri uyu wa kane mu gitondo cya Kaziba, ndetse ingabo zikoresheje indege zitagira abapiloti zabashije gutera ibisasu hari ibintu by'inyeshyamba. Amakuru aturuka muri ako gace yagize ati imirwano yongeye kuba hafi ya Kaziba hafi mu masaha 1:30 za mu gitondo. Indege zitagira abadereve mu by'ukuri zaje hejuru y'ikirere cya Kaziba. Ikamanyura imirwano yakomeje kuva mu gitondo cya none, abaturage bose bakomeje kuba mu ngo zabo, abandi bafashe ingamba zo kuba bashobora guhunga isaha ku isaha bambuka umupaka cyangwa se bahungira Bugarama cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda. Byongeye kandi mu gace gaturanye na Kabare, no kuvuga muri Mudaka, nk'uko twari twabivuze hagati mu makuru, habaye imirwano hagati na Wazalendo n'umutwe wa 23 masaha mu gitondo. Hagati aho Nyangezi ndetse na Katogota kuva mu gitondo haragaragara mu by'ukuri situation itari nziza. Ruvungi nuko imirwano ikaba ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo, iri kuba mu gihe Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'iki gihugu ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bategerejwe Washington n'isi yose ko bagiye gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano ndetse no kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Hibazwa niba ibijyanye n'izi nyandiko bishobora gufasha no kurangiza ikibazo cy'umutwe wa 23 urimo ugirana na guverinoma y'Kinshasa. Ibyo byose rero bikaba bikuye muri kwibazwa ni mu gihe imiryango irimo Amnesty International irimo itabariza abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye maze iminsi iberamo imirwano ndetse n'ibingenzurwa n'inyeshyamba, by'umwihariko ko imiryango ibifite mu nshingano ndetse n'abandi bose bafite mu nshingano bakora ibishoboka byose bakabasha mu by'ukuri gutuma abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka ndetse no guhohoterwa mu by'ukuri batabarwa, dore ko bavuga ko ibi bimaze kuba byagira uburemere bukomeye cyane cyangwa se byafata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Ni ku butaka rero bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni intambara ikomeye cyane, ni ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'impinduka zirimo ziba ndetse n'icyo isi yose itegereje. Ubwo rero mbabwira nti mukomeze kubana natwe, mbararikira gukomeza rwose kubana natwe muri biganiro n'amakuru turushaho kugenda tubagezaho. Hanyuma rero ngiye mvuga kuri izi mikoro, amazina yanjye ngabandi Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.